saburom do uspjeha, tako nas uči vjera. Vjera naša tako uči, ko to želi nek dokući. Budi strpljiv, brate moj, pa ćeš imat rahat svoj. Ako nemaš sabura, tome sreća izgara. Ako nema sabura, tome sreća izgara. U Ejubu primjer imaš šta je sabur. Sa saburom sve je steko, Kur'an nam je tako reko. Budi strpljiv, brate moj, pa ćeš imat rahat svoj. Ako nema sabura, tome sreća izgara. Ako nema sabura, tome sreća izgara. I Jusuf je svojim sabrom nakon spetki žensko šera iz tamnice na dvor stigo, roditelje na tron digo. Budi strpljiv, brate moj, pa ćeš imat rahat svoj. Ako nema sabura, tome sreća izgara. Ako nema sabura, tome sreća izgara. Strpec vašem mudri kažu, s Kur'anom se u tom slažu. A za sabur šta to čeka, niko ne zna dok je vijeka. Samo Allah znade, dragi, kako sabur da nagradi. Nagrada je bez računa, na dan teškog obračuna. Budi strpljiv, brate moj, pa ćeš imat rahat svoj. Ako nema sabura, tome sreća izgara. Ako nema sabura,